Marendin je kuhani obrok koji se jede oko 10 sati ujutro, uvijek u društvu i u manjim količinama. Najbolje ih spremaju gurmani, koji u njima i uživaju, a na natjecanje ih se prijavilo 10. Kad bi usporedili tamo u kontinentu, taj gablec, posebno kad se radi o Zagrebu i okolici, ovo je nešto drugo. Ovo nije bilo samo ono daj da pojedem pa da zadovoljnim sve, nekako svoj organizam. Ovdje je trebalo biti prefinjena, jedna finoća u ukusima, jedna pikantnost, ovako se izrazi. Traži se nešto što bi, ako se i popije čašica vina, da se ona može popiti za 3-4 ure, da još ti gušti u ustima ostanu. Venecijana, tripice, sušeni pas na bakalar samo su dio Marendina koji se spremaju. Za natjecanje Zoran je odlučio spremiti riblje polpete na brujet. Odlučio sam na to jelo zato što u Dalmaciji svi volu brujet, okus brujeta, ali teško ljudima tribit, brujet se sprema od sitne ribe, od malih komada ribe sa puno drače, pošto ljudima teško tribi kosti, ja sam se odlučio čisto meso napraviti na brujet. Kolega Kajo kuha polpete od ribe na brujet i to je zapravo ajmo reći jedno naše staro jelo, znači brujet koji je pripremljen na jedan novi originalan način, što bi naša gastronomija trebala zapravo težiti tome. Mlađe generacije u Makarskoj nisu baš oduševljene ovakvim jelima. Organizatori rade ovakva natjecanja kako bi se vratila popularnost Marendina. Natjecanje je super ideja jer zima jako dugo traje, tako da se s Marendinom ubila zima. Svaki ponedjeljak i četvrtak je vrlo dobro druženje, sklop tradicije, kulture u gastronomskom smislu. Španjolska i Portugal su svoje tapa obroke, što isto tako Marenda, već odavno brendirale i uvrstile u turističku ponudu. Ovo je najbolji put da Hrvatska predstavi svoja jela koja su često nepravedno zapostavljena i zaboravljena.